мейман өтөт, калганын кетет. Кеттик эмесе. Agay. Başka kadar kral. 18 yaş Bulunduk bulmak bile Bulgusuzdan bulmak bile Ол финалда ешкім қалмады. Финалда қалмады. Дұрысы Айраша Тайшыны жана қошуна и коллектив. Финал. Ақырқы музыка. Bir куплет адашпаңыздар әмін. Най-най бай-бай. Оң бетіңін менен сол бетіңін қалқылбаңыздар. Ақырқы музыка. Bir куплет реальный өрдаған инсан өтіп. Bir аз адашпасаңыздар сразу билек менен кете бересіздер. Музыка. Кеттік емесі. Финал. Точно. Çoy terkecim başlarım Arpas bağlanlarım Karanay basıp atlarım Koy bakan sonun kurbaydı Banalı koydu taşlarım Ettiği sarı kırzacak Çoy terkecim başlarım Ettiği sarı kırcana Çoy terkecim başlarım Көйнөңүзгө пакет калмаңыз. Мен жеткип берейинчи, доставка бесплатно. Городокко жеткип берейинби? Агай. Болду, тамада дагы приз берет деп тура бербей отуруңуз. Любойун тандаңыз. Жаккан тандаңыз. Только столдон башкасын. Обогреватель, термопод, мультиварка, гүл, калыңыз. Жигиттер калмаңыздар. Аяждамалар, кол жабыңыздар. Электрочылыктык досторуна жеткип беребиз. Ketçi oturuşu. Ağay cevap aldım bakalım. Ağay ile kişine söyleşelim. Tanıştırıp koyarız. Аты жөнү Низамидин уулу Бектурган. Nizami'den ulu Bekturgan biraz aldı oturalım. Sato mikrofon менен колонка бири-бирин бөлө албай атат. Каракожанын жигити. Анда урматтуу меймандар. Бектурган агай бүгүн Сабыленин кыз узатуу тоюна туш келген. Кто хочет стать миллионером, куш келипсиз. Кол чапыңыздар. Кайсы предметтен бересиз? Информатика. О, сизде информация бүт бар экен, отуруңуз анда. Бүгүн алып баруучу мен Шарипов Иманкул Асылбекович. Алар ал жакты, мен бул жакты башкарып атам. Анда генеральный спонсор той элери баракта көрүп коесуздар мага. Мен сизге акчалай приздерди коюп берем, суроо берем, варианттарын айтам. Эгерде варианттарын туура тапсаңыз, сиз чоң приздин ээси болосуз. Туура таппасаңыз, анда утуласыз. Арга жок кетесиз. Генеральный спонсор Илишбек Corporation номер 1 в Кыргызстане. Илишбек Corporation номер 1 в Папане. Илишбек Corporation. Анын генеральный спонсору Айтолкун Продакшн. Айтолкун Продакшн номер 1 в Юге. Айтолкун Продакшн номер 1 в Западе. Айтолкун Продакшн номер 1 в Ваше. Мактасам бул чыкпайт ушу. Реклама берген. Сонун каждая реклама денег стоит. Тамашалажам. Анда 100 сомго оюн башталды. Суроо кубаныч жана Сауле жөнүндө. Кимди сүйдү? Кубаныч же Сауле? А. Кубаныч Саулени сүйдү. Б. Сауле кубанычты сүйдү.
V 2 жаш bir-birini suydu. G kayneneler suydu. Mikrofon bırakıyoruz. Ökөй 2 жаш бири-бирин сүйдү. Точно информация бар мында. Бекерден информатикадан бербейт. Siz 100 сом ұтып алдыңыз. Коллектив! Кейін қаршалай приз 500 сом. 500 сом. Қуаныш жөнінде. Сау деген намек. Қуаныш қандай тамақты жақсы көреді? А. Аш. Б. Плов. В. Шөйлі. В. Ширин гүріш. Каша. Бүт бары гүріштен жасалады. Қайсынысы? Аш. Не плов. Аш, плов. Bravo! 500 sonu aldım. Bırakın. Karagöz'ün jigiti de. Anda 1000 son. 1000 son oyun başkaldı. Suro. Kutubayın suro. Tapsan taptın, tappasan utuldun. Kıyın suro. Oylu. Çukur oylu. Kırgız Respublikası'nın prezidenti kim? A. Jeenbekov. B. Sorunbay. V. Şaripovich. G. Okey. Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Бұл деген ақылды ағай. Бұл 1000 сом ұтып алды ғой, қиын сұру берсем де. Бұл жағдайыңызда 1000 сом. 5000 сом. Генеральный спонсор Ilişbek Corporation. Жана ошондой Айтолкун Production. 5000 сом. Суроо. Ош шаарында кайсыл дарыя агып өтөт? Акбура. Ошол Акбура дарыясы шаарга киргенде канча каналга бөлүнөт? А. 5. B. 10. V. 9. G. 24. Кайсынысы? Сенде шанс бар. Звонок другу. 5. Ой, сен шашпа. 5000'de алдырып коюн деп атат, молчу. Мен сага падештеги акчаны алып берейин деп, жардам берейин деп атам, бек тур. 2 шансың бар, колдонуп көр. Звонок другу. Beş. Ну, не деген ойлойм. Шанс. Акыркы жок, утулуп калба. Аты утулуп каласың. Мен азыр негизи ар дайым Билайман орто командасында мыкты Билайман болгон өзүбүздүн мүдүрүбүз Мелисбек Зулманов жеңүүчүгө Çalasın. Boldu. Telefon ver. Ошол Мелисбекке çalabыз. Кеттик эмесе. Dün. Албай койду. Дагы бир шансың бар. 50/50. 50/50. 50/50. Студио. Стандарт. 50/50. Сауле. Бактылуу болгула. Ал. Биздин закуска болчабы. 2 жооп калды. Жеда бизден кылайын. Жак болду жерде. Жок. Акбура дарыясы шаарга киргенде канча каналга бөлүнөт? В 9, G 24. Кайсынысы? 9. Акыркы жооп 9. эми өзүңөн көр. Эми 50/50 да жок. 20 грамм да жок. Termobot 5000 so'mlik termobot utib oldi bo'lsa qo'yibsizlar. Biz azamatsin Bektur. Rahmat. Rahmat. Bektur agay o'zi dastavkani bo'ladi ekan. Qutuqtayib hozir biz ichgan ishimlik bir da spirti yo'q. Tabiiy Akbura'nın so'zi bo'lib turganlar. Bu prosta show bo'lib turganlar. Qo'shib qo'yinglar Bektur mirzoga.